Boris Moškov, mladi dizajner iz Kotora. Na Metropolitan univerzitetu završio je grafički i interaktivni dizajn. Iako mlad u poslu, on je ambiciozan i već primećen u dizajnerskom svetu po svojim plakatima. Oduvek ga je privlačilo sve što se tiče umetnosti. Pitanje je bilo samo kojim će putem da krene. Tu je dobro što vi određujete sami radne sate, kada ćete da radite, da li će to biti ujutro ili popodne. Opet loša je strana što morate dobro da se organizujete, niko vas ne tjera da ustanete ujutro, tako da sve sami organizujete. U freelance poslu morate biti i kreativac, ali i vešt pregovarač. Pa najkomplikovanije je možda da nađete pravog klijenta, jer obično ljudi ponekad vas gledaju samo kao neki alat, bukvalno, i produžena ruka u svim tim programima. I ponekad imaju neke ideje koje se stvarno tehnički ne mogu realizovati. Jako je bitno da prepoznate kakav je klijent, šta on želi. Otprilike, mada uglavnom jako je bitno da vam daju detaljan kao taj brief, opis posla koji treba se završi. Jer time je vama lakše znati otprilike u koji se njemu stil sviđa, šta želi da postigne, tako da taj dio je jako bitan. Dobra strana je isto što radite sa klijentima koji su sa zapada uglavnom, to su kao Amerika i zapadna Evropa, tako da mnogo bolje je plaćeno i ljudi mnogo više poštuju to slobodno vrijeme kao što je vikend i tako neke stvari. Do posla dolazi preko nekoliko najpopularnijih platformi. Prvo što radim je odem na Google Images ili na neke od sajtova koji su dobri za neke reference kao što je Pinterest, ili eventualno uzmem neku knjigu ili bilo što može da mi da neku inspiraciju za dalji rad. Napravim bazu nekih fotografija, čisto da vidim u kom pravcu bi to moglo da ide, što mogu da iskoristim od tih svih slika. Bukvalno se pravi kao neki kolaž od svega toga. I onda to pustim, ako imam dobar rok, onda to pustim 2-3 dana da se malo kuva. I onda poslije toga nastavim. Tražim koja bi možda i tipografija se uklopila u sve to, kako će da stoji naslov, gdje će koji elementi da budu. Nakon što napravi originalnu skicu, ona se prebacuje u Photoshop ili Illustrator. Uglavnom se proces svodi na to, ako imam 5 dana rok, da 4 dana razmišljam o tome i da onda 5. dan u svoj toj panici najbolje ideje se rađaju i onda taj dan ostanem čitav dan budan i taj dio, tog dijela toliko ponekad budem uzbuđen da se više i ne sjećam, kao samo da se to što bolje odradi i da baš velika euforija. Pored plakata i ilustracija radi i animacije. Kako kaže, interesantno mu je da oživljava sliku. To mi isto bila jedna od želja dok sam još bio u srednjoj školi, da pored crtanja i dizajna savladam i animaciju. To je sve Adobe paket, tako da Illustrator, Photoshop i After Effects za animaciju funkcionišu savršeno između sebe, tako da uglavnom fajl koji imam iz Illustratora prebacim ga u Photoshopu i tu dalje imam po slojima ili layerima, imam raspoređene sve te stvari, elemente i onda manipulišem sa njima, radim neke korekture koje ne mogu u Illustratoru da radim. Biram tipografiju, biram koje će boje da budu, koji će elementi da se pojavljuju, zato što u toj organizaciji ja sam jedini dizajner, tako da uglavnom ja odlučujem o tome. Primer je i ovaj logo za aplikaciju koja nalazi kamione brze hrane na mapi. Najzanimljivije je bilo što tu ima dosta elemenata koji su mogli da se animiraju. Tu je bio kao suncobran, pa su bile neke stolice na kamionu, bile su onda i te neke gume koje su mogle baš dobro da se animiraju. Jedan od njegovih plakata proglašen je među najboljim na prestižnim dizajnerskim sajtovima. To je mnogo lijepo osjećaj, pogotovo kad vas snima drugi dizajner i javi vam da
da kao vas prate već dugo vrijeme i to nije nešto što ste vi aplicirali ili kao cimali se, nego je neki drugi na internetu među kao more drugih stvari pronašao vas i kao izabrao da bude tu selekciji nekih dobrih radova, tako da dobar je osjećaj. Boris Moškov menja način na koji vidimo stvari i može da nas navede da zavolimo ono što ranije nismo toliko cenili. Oko nas nalaze se brojni kreativni ljudi koji svet vide tim drugim očima i otkrivaju njegove mogućnosti. Ova ekipa proputovala je ceo svet. Dragoceno iskustvo u dizajnu, arhitekturi i organizaciju uložila je u zajednički prostor. Po ugledu na svetske metropole, želeli su multifunkcionalno mesto koje se može prilagoditi bilo kom događaju. Odabrali su Beograd i napušteni objekat u industrijskoj zoni. Ovo je zgrada koja je sazidana posle Prvog svetskog rata i tada je dugo vreme bila ložionica za ovaj deo Beograda. Posle toga je integrisana u Beogradsku industriju mesa, odnosno bila je klanica. I to je bila njena namena sve do prije par godina kada je ceo ovaj deo ili ušao pod stečaj ili privatizaciju i onda je napravljena diskoteka. Noćni klub je zatvoren, a prostor zapušten. Niko nije kročio pune 2 godine. Neki osjećaj, neka energija je bila dobra ovdje. Iako smo mi ušli, ja mislim da niko pre nas nije ušao jedno 2 godine i to je izgledalo užasno prljavo i zapušteno, ali baš to bila čar neka, kao da si pronašao neki dijamant koji je bio isprljan, pa je sad moralo malo da se... Mislim, videlo se odmah da može da se nešto napravi s ovim prostorom, za razliku od nekih koji nisu verovali u to, ali dobro. Moja reakcija je bila da verujem njima, ali i da kroz njihovo pričanje mogu da sagledam šta će to biti, ali ja u svojoj glavi to nisam videla jer je baš bilo ruinirano i zapušteno i onako, mislim, baš je davalo utisak nečega što je, kakvi to, ja plašila sam se da uđem, zato što nismo znali šta je unutra. S obzirom da naša vizija je bila nešto potpuno drugačije i kad smo videli ovaj prostor i opet ono što smo svi negde preko, da kažem, živeli i radili i proputovali, ostavili smo tu neku energiju da bi ovo upravo bilo to nešto. Imali su viziju, puno posla i malo vremena. Ekipa majstora, odgovarajući budžet, više faktora uticalo je na sam razvoj događaja. Ovdje ima strašno puno neškolovanih ljudi. Dizajner koji je radio pre mene, to nije mogo da radi niko ko je imao dan škole. Radovi su trajali nekih 2,5 meseca, ali pošto je zapušteno dosta bilo, onda mi je jako puno trebalo da iznesemo to nešto staro. Mislim, da očistimo pa najviše svega toga i to, kažem, ti demontažni radovi rušilački u tom nekom smislu, tu nam je otišlo najviše vremena i posle sređivanja. Žurili smo, ali negdje nismo žurili, smo znali da treba da uradimo to jednom i da uradimo dobro i da to posle traje. Ovdje najveći deo nam je bilo samo uklanjanje užasa koji je bio. Vizualnog užasa, šarenih boja, do poda, to nije Ivan pomenuo, koji je bio išprica, ne znam, to nema što znam, šljokicama i ostalo. Pošto je bio dosta zapušten prostor, smo umivali sve, znači da je to lakiranje, da je to farbanje zidova, krečenje sa tim specijalnim vodoperivim bojama. Ispred smo sređivali kompletan prilaz, fasadu, rasvetu smo napolju montirali, mislim, dosta stvari. Glavna stvar koja je skinuta je razbijanje šanka koji je bio u sred prostora. To je otvorilo plato od 100 kvadrata umjesto da imate stazu od po 2 metra. Sala za sastanke je zvučno izolovana i u staklu. Lep je pogled odavde. Sednete sada na drugi kraj stola i gledate prostor, imate sastanak sa nekim ljudi koji vam dođu, daje neku energiju, ne znam. Jednostavno je drugačije nego da je zatvoren prostor. Ovdje ima 25 kvadrata, je ta konferencijska sala. Nije nešto mnogo ni velika, ali kad je otvoreno, onda je, mislim, jednostavno sedite u celom prostoru, a u stvari ste u zasebnoj prostoriji. Stil je minimalistički i dominira nekoliko materijala. Zadržali smo metal, beton i belo, a izbacili smo sve ostalo. Znači, paleta boja nam je siva i bela, koja funkcioniše sa svim bojama i drvo smo ubacili za toplinu. Drvo koje je korišćeno je to i ova, u stvari vrba, što ljudi ne znaju. Zašto? Zato što ima te neke čvorove, pukotine i tako dalje, sva je takva i onda ulazi
u ovu priču neko čini neki hrast koji je, da kažemo, čist ili onako malo rustičan, nego je zaista sama po sebi takva. Nama je logo, mi imamo akcent boju, je narandžasta koja podsjeća na ciglu. Znači, to je nešto zašto je ovdje bila cigla pre, pa imamo elemente s polja, nam je fasada u cigli, ali nismo je nigde više koristili, imamo par detalja koje su narandžaste, zato što može se nadmeći sa drugim bojama. Ova ekipa vodi se parolom da je manje više. Ostatak atmosfere rešava malo rasvete, ali sa stilom. Šank ima rasvetu koja igra u ritmu muzike. Tako smo napravili da imamo animaciju za goste koji nam dolaze. To je isto ovdje bilo bitno. Znači, napraviti prostor za arhitektu ili napraviti prostor za dizajnera je jedno i to smo uspeli da uradimo. Sada, da ne bi prešli u kič i da se ne bi otišli toliko daleko, malo smo zagazili van nekih naših standarda, ali isključivo sa rasvetom. Da bi animirali goste kojima se već dopada interijer, da imaju neku igru rasvete, znači u svetlinu, da sva ta svetla inače mogu da miruju. Tako da se trudimo da jednomesečno osmislimo i napravimo nešto što je drugačije i što će ljudima dati osjećaj ne da idu u klub, nego baš da dolaze na događaj u jednom jedinstvenom prostoru gdje mogu da uživaju i u sadržaju, ali bukvalno i u tome kako se prostor menja kroz vreme ili kroz to kako ga mi namestimo i kako ga dekorišemo. Ja recimo radim za šanku. Mislim, volim da stojim pa tu radim i tako dalje, ali nam je koristan zbog fabrike i zbog tih eventa u fabrici. Znači, tu nam se glavna radnja dešava. Morali smo negde nešto da damo da bi nešto negde dobili. Koncept prostora je multifunkcionalan, namena mu se menja u zavisnosti da li je dan ili noć. Dobar je za konferencije, prezentacije, žurke i druženja, ali je odličan i za umetnička i kulturna dešavanja. Zaista volim ovaj prostor. Mislim, prostor je baš onako, svi ga doživljavamo kao, mislim, jeste on naš, ali ga mi baš onako svi doživljavamo kao svoju kuću. Mi svi tu radimo svaki dan, svi radimo sve. I od čišćenja ako treba, baš kao kod svoje kuće. Tako da smo htjeli da napravimo događaje koji su u stvari nešto kao, da kažemo, za našu dušu. Tako da smo u februaru napravili karneval po ugledu na venecijanski karneval kako se slavi u Italiji i to je bilo fantastično jer smo imali priliku bukvalno da pustimo mašti na volju i da kažemo ajde šta bi nama bilo interesantno, šta bi drugim ljudima bilo interesantno, šta nema negde u Beogradu. Prostor ima neku toplinu i dobru energiju zato što nije samo event space, ne zvrji prazno. Iako se eventi dešavaju par puta mesečno, prostor živi i to je nešto onda. Mislim, nama je prirastok srcu zato što ovdje nam je kancelarija i radimo, tako da nekako jednostavno postao nam je drugi dom. Svako je imao svoju priču, profesiju i jednu viziju. Rezultat, drugačiji multifunkcionalni prostor. Oni u njemu uživaju i razvijaju svoj biznis.